Kiswahili. Okay. Asante kwa hii nafsi. Kwa majina naitwa Saul Nyonga Tuabe, known as AK Bulldozer, Nyamaya Ward. So I'm now set to go to take ground. I've been given my certificate. My ward is Nyamaya Ward. So we are ready to hit the ground. Chama ni DCP. Sikiza wa Kenya. Yeah. Tarajio ni kurudi nyumbani na kiti. Nakwambia hii kinyang'anyiro si mchezo, lakini chama cha DCP kiko ready na kimejitahidi kuja nyumbani na hiyo kiti ya uamzia wa Nyamaya Ward. Bila shaka. Kuona sama leta nengoro kusaura Nyonga Tuabe ku Nyamaya Ward. Ero tuatwarile koleta masakaragasi high PC. Tuatebire mbiamono twanyarubye kama sakaraito ime ubona twabera bagombea. Ngwino nturi ground tuake campaign yaito turi gichikura n'abantu bane banyamaye nariko batena mpatwara wasiwasi wa babe imara naonde nanje kapsa andichikure chingo chira tole na ntore tekerogo na ntokole mmere ibintu biri byanse naba promisiri bakatubikora nkiye kibujo gora abanyamani binte binge but nkwate tiri achenda simanda gora abanyamaya yente getangani nkonya abana abakwande kisukuru chipasari abana bange babere isiko batari kwande isiko asingiye chipasari alukon nabongurire mangana ayo alafu ngichendigire mangana ichipara njendigire mangana ya mache abangi namba sumbuza na mache na ndange mono ndigire mangana amasoma to TVET schools abana bange bari isiko bagwenda kogenda bakore TVET schools bakore chikosi cyabo ubundi bwabo irinde banyari wekonya subuduma ibine bintu muchikurigire ni polytechnic cyaga bya sogonge ni cyangwa kitari kigere omo ile campaign cyangenje byoraga cyo murembe abantu batwara chinkwana kingi abantu bawo n'ikisera cy'abasomurembe campaign kiro cyo to tena tigato chikora soko boko bega roko rororo tutaitiko futana in anyway tokore campaign kiri nyororo abagombe abana stokomera na twakwanania tokore campaign 2027 mutinyo kominomo no rora decide na ki umugambinira